ukwembatha kukabili kukhona ukwembatha inethi isangoma lesesikhulu ngaphezulu kwezinja ngoma ukhona ukugaxa iphuma ingane igaqile imnqamba lena yesangoma iphuma eswini ibethi mayiphuma kumzanyana iphuma egaqele lokho ikhona ethi iphakathi kumzanyana ibe isesakeni futhi leli saka lesibusibuso sabantu abadala la bantu banamhlanje ke nabantu bakudala bahlakaniphile bayayithatha le ngubo yakho le ungaboni wena bayihlanganise nomzanyana kanti bayoyithatha ngale ngoba bayayazi ukuthi ingubo yenhlanje kufanele ke wena maya kulahlekela leyo ngubo ufuna imbuzi busuyicela kwabasemsama babe kunikezile ingubo uthi ingubo yenu yalahleke naniyembesela umntwana kusabazali bakhe ingubo abanembesela umntwana bayithatha abahlakaniphileyo sicela ngale mbuzi ucentethelelo kini sicela le ngubo ibuye uzothi mawuyibulala le mbuzi izophuma imbuzi yembethe isisu sayo sonke sobe sembethe umhlehlo bese ukhipha kahle lo mhlehlo busuweneka lapha emsamo weneke lapha emsamo lo mhlehlo busubeka imbuzi lapha ngaphansi ukhela amakhandlela u7 alotshwe incwadi embhalo 8 usufaka yonke into edliwayo ezodliwa la ekhaya kanye nale mbuzi mayisidliwa kusasa manje vuka ekseni nifaka isiphandla lo muntu owazala wembethe uphinde uthatha lo mhlehlo uyawembatha yena lo mhlehlo uwembatha kusukela ekseni ngaphezulu nje wembethe wona kuphela uwembatha kusukela ekseni ize liyoshola kuyahlangana yini nokwenkonzo mhlawumbe uma ezokulungisa kuyalungiseka ngendlela yenkonzo kanye kulungiseka kuphela ngendlela yesinto cha uyaqala uNkulunkulu ukulungisa mhlawumbe ke baba mesizokulungisa funeka nje ufuneka umuntu ezalwe embethe funeka ayobhajadisa mayobhajadisa umuntu sengibhabhasile kaningi mayobhajadisa umuntu ezalwe embethe ungena ka7 emanzini futhi kulawulo unele umbambe isandla bese bekulawula labantu abakuyo ukuthi lona uzomfaka kangaka awuyifakeli wena tshenwa yibi ukuthi lo uzomfaka kangaka emanzini kodwa nje mazalwe embethe akakabi ngaphansi mayibhajadisa akabi ngaphansi kuka7 engena emanzini ungena ngangcono ungena ngaphezulu ka7 kunothi angene ngaphansi kwa7 mangena ngaphansi kwa7 ubuye kuwe mhlawumbe uyakwazi ukuthi ayonikela mongo ukuthi uzoyokwenza lo msebenzi mhlawumbe ufuna ngacela kubaba vese mayoko zonsese angazinikele angazenzeli uzi bese uyahlawula ngembuzi hlawula lo mntwana umntwana lowo okhishiwe umntwana lowo obulewe ngamabomu eswini ngoba baphuza izinto zokuthi abulawa umntwana omunye ukhishwa ngamabomu lapho kodokotela nje uhulumeni ekhona wathi abantwana ngababulawe benze abortion ngicela ukubuza kokugcina ke baba kulaba ke abasuke behlela ngoba ngithi ngicabanga ukuthi nabo basuke bebulala abantwana ukuthi umntwana akangahlali yeba ngithi yashelela ngahlanze behlele nje phela uvalile uyafika umntwana futhi uyashelela frank entethelele lowo nje ufana nselo wakehlukile lo wehlelayo nombulala ngisho umbulala impela lo ufana nsena lo othenga ngisehlezi wawo umehluko kulona ukuthi uyishayifika uthi ayingahlali umehluko wakho lapho ukuthi lona usebulela isikhona umphefumulo munye isiphumule zunye umphefumulo ukuthuma nje obifika nje sinyeni sakhe ifike eswele indawo uNkulunkulu bese ikhiphile ukuthi ayize kuyena yasifika lona evalile yasiginqe ishayika phansi ingozi enkulu kabi leyo ingozi kubani ingozi kulona okufuneka yamukele noma kulosuku ingozi kubobo babili ingozi emndenini walo obefanele emukele ingane ingozi emndenini walo ibekile ingane ngoba ithunywe ngayo ingozi kubobo babili okusho ukuthi nalabo basuke besebenzisa amakhondoma ingozi futhi nakhona ngoba uyafana uvikele lo onwahlela wena uvikele uNkulunkulu uthumela ingane ukuthi ayisemhlabeni ukuvikela okulula kunakho konke usukuhlangana nomuntu walofuna ingane sukuhlangana kulula kabi lokho akunalo icala lokho ngeke uthole icala ngeke akho umuntu ombuleleyo mawulala nje uyazi mawulala ingane noma kanjani